Dobar dan i dobrodošli u još jednu recenziju. Danas je predamnom treći integral Vekovnika, verovatno najznačajnijeg domaćeg strip serijala u 21. veku, Duhovi i čudovišta. Ovo je zajedničko izdanje scenariste Marka Stojanovića, koji je i idejni tvorac Vekovnika, i udruženja ljubitelja stripa i pisane reči Nikola Mitrović Kokan, koje su potpomogli i grad Leskovac i Darkwood. I sadrži u sebi peti i šesti album koji su originalno izdati 2012. i 2013. godine. Integral sadrži i nekoliko propratnih tekstova, teorijskih tekstova o vekovnicima i malu galeriju na kraju, a sam kvalitet izdanja je jako dobar. Vekovnici su strip serijal koji najbliže može žanrovski da se odredi kao epska fantastika. Proizišao iz uma Marka Stojanovića, u njemu se kombinuju istorija sa slovenskom i drugim mitologijama, ali i sa klasičnom avanturističkom književnošću iz protekla 2 stoleća. Duhovi u boci i čudovišta su priče kroz koje je taj svet dobio još malo mesa i vezivnog tkiva i kojima su dva glavna lika, Kraljević Marko lično i prastari kineski vampir Chen, dodatno razrađeni i produbljeni. Na početku Duhova u boci zatičemo Kraljevića Marka i Chena na brodu kojim se nadaju da će se domoći odredišta ucrtanog na misterioznoj mapi. Međutim, mnoge ljudske i neljudske sile su se urotile da to putovanje prekinu. Tako u nemirnim vodama pod nogama naših junaka odvija se sabor, tako reći, vodenih stvorenja iz legendi koja većaju u ponudi keltske vile Banshee, koja glasi: potopite brod koji nosi mapu i saznajte kako vam je suđeno da umrete. Ima glasova za i protiv, a na vrhuncu rasprave reč uzima Dukljan, gospodar vodenjaka. On će ovom znamenitom skupu ispričati priču o Marku Mrnjavčeviću dok je još nosio svoje titule i jahao sa srpskim vitezovima Obilićem i Reljom kroz začaranu šumu u srcu stare Srbije. Dukljan će pričati o susretu trojice junaka sa mnogim mitskim bićima i iskušenjima na koje su stavljeni da bi napustili taj čudni vilajet živi. Duhovi u boci ne donose nikakav napredak u glavnoj narativnoj liniji, čiji je centralni element mapa i njeno odredište, već predstavlja izvesno skretanje i povratak u prošlost Marka Kraljevića, ali ovaj svojevrsni filer se meni jako dopao, iako kažem nije pomerio tu glavnu priču unapred. Ova priča je napisana tako da podsjeća na neku narodnu bajku i više nego bilo koja druga epizoda Vekovnika pre nje odzvanja tom nekom srpskom narodnom mitologijom. Ceo narativ je odlično sklopljen i scenaristički gotovo besprekorno prezentovan. I sa crtačke strane je sve jako dobro uklopljeno, ovaj okvir priče u kom Dukljan raspravlja sa sirenama i drugim ribolikim humanoidima je crtao Bora Grbić i napravio je sasvim dobar posao. Samostalno ili u saradnji sa scenaristom umažirao je nekolicinu likova koji su povezani sa morem iz drugih dela, iz drugih stripovskih ili književnih univerzuma, a na primer pojavljuju se Marvelov anti-junak Namor i DC-ev Aquaman u ovom jednom kadru. Ali centralni deo priče je crtao Marko Nikolić i njegov rad predstavlja možda i najsvetliju tačku ovog inače odličnog albuma. Ja sam prosto oduševljen ovim grafičkim izražajem sa puno detalja koji ostavlja takav utisak da sam poželeo da uzmem neke od ovih elemenata sa vinjeta u ruke, opipam ga i vratim nazad. Umetnik je kombinovao razne tehnike i pristupe stripovskom pripovedanju.
tako u pojedinim trenucima iz tabli izbija neka atmosfera slična onim koje možete naći u mangama, da bi potom zamenila mesto sa fotorealizmom i uprkos tome dinamika nije ni najmanje trpela. U pojedinim situacijama može se osjetiti i uticaj Richarda Corbena, naročito u tim momentima koje sam već pomenuo, gde možete da poželite da uzmete nešto sa vinjete u ruki i tretirate ga kao figuricu. I možda je nešto jači uticaj na Nikolića bio onaj Albrehta Dürera. U svakom slučaju ovaj album, taj njegov centralni deo je apsolutno praznih za oči. Ja sam uživao u svakom kadru i nastojao sam da se što duže zadržim na ovim tablama i da ih upijam, da uživam u njima. Ovaj prvi deo trećeg integrala završava se sa dve kraće priče pod nazivima Šume i oko, i obe ostavljaju utisak najave za neke događaje koji će uslediti kasnije u serijalu, a na Stojanovićev scenarijo su ih izvrsno nacrtali Nikola Matković i Dalibor Talajić. Jedina zamerka koju imam se odnosi na kolor ove priče Oko, koji nije baš najsrećniji i prilično je ugušio Talajićev crtež. Drugi album nosi jednostavan naziv Čudovišta i njime se vraćamo drugovanju Kraljevića Marka i Čena, koji su na brodu kapetana Voltona stigli na daleki sever. Pored njih i posade na brodu se nalaze i Lady Aleksandra, uobražena plemkinja u potrazi za avanturom, kako je na početku ocenio Marko Kraljević, i velečasni Blake sa svojom misionarskom svitom koji žele da šire reč Gospodnju u svim krajevima sveta, kao i tajanstveni brodolomnik koga su pokupili negde usput. Svi oni imaju svoje tajne koje će isplivati na površinu u toku priče, koja u sebi sadrži više narativnih linija i koja kombinuje kristijevsku atmosferu sa nadprirodnim trilerom i sa elementima pisanja Dana Simonsa, možda i Howarda Phillipsa Lovecrafta, mada ja Lovecrafta vidim tamo gde ga nema. Pa je sve to začinjeno i najpoznatijim delom Mary Shelley i tek trunčicom grčke mitologije. Zaplet Čudovišta je izuzetno zanimljiv usled svih kombinacija koje su u njega složene. Možda i na prvi pogled ima i previše tih različitih kombinacija, ali su sasvim lepo uklopljene. Osjećaj da bi neke stvari trebalo dodatno razviti je tek sporadičan i ni u jednom trenutku nije dominantan. Likovi su odlično napisani i izvedeni, pa su jedan od najvećih aduta scenarija. Crtež je ovog puta kompletno odradio jedan autor, reč je o Nebojši Pejiću, crtaču jako specifične stilizacije koja se lepo uklopila u atmosferu priče, čemu je doprineo i ovaj stvarno izvanredan kolor. Na momente me je jako podsjećao na Enriquea Breću, doduše tek u nekim scenama, ali ima sličnosti, naročito u tim nekim krupnim kadrovima. Ipak postoje izvesne oscilacije. U većini slučajeva Pejićev rad je jako dobar i jako mi se sviđao i prosto zahteva da se na pojedinim vinjetama, kao i u Nikolićevom slučaju, duže ostane kako bi se proučili potezi, izrazi lica, nabori na koži i stil crtanja uopšte. Ali se onda nijotkuda pojave kadrovi koji potpuno odskoče od dotadašnjeg kvaliteta i postaju suviše karikaturalni i prosto izgleda kao da autor nije bio previše zainteresovan za tu scenu. To, na primjer, možemo jako lepo da vidimo ovde. Evo, pogledajte koliko ova scena izgleda, ova vinjeta, u stvari kao da je rađena na brzinu, a samo jedna strana posle toga nam daje ovu
fantastičnu scenu ove pomorske bitke sa Eskimima. Sve u svemu, i ovo je jedna jako zabavna priča sa dosta akcije i sa zanimljivim likovima. Na čudovišta se ponovo nadovezuju dve kratke priče koje se zovu Lov i Dobro jutro, kroz koje stičemo malo detaljniji uvid u karakter jednog od likova iz glavne priče. Prvu je nacrtao Mijat Mijatović, drugu Goran Sudžuka, čiji je rad uvek lepo videti, pa makar i na par tabli. Kroz oba ova albuma obuhvaćena u duhovima i čudovištima, Marko Stojanović je svojevremeno dodatno brusio svoj stil pisanja. Rečenice su i dalje snažne, a dijalozi britki, monolozi poetični, a priča zanimljiva. Ali napredak je uočljiv pre svega u sposobnosti da se odbaci suvišno i da se pojedine stvari uproste, što je bilo i najpotrebnije kada je njegovo pisanje u pitanju, kada se u obzir uzmu naravno raniji albumi Vekovnika. U nekim prošlim albumima, odnosno u prva 4, sam imao utisak da se Marko Stojanović često zaigra prilikom pisanja dijaloga i da kroz njih vodi filozofsku raspravu sa samim sobom. To je u suštini deo njegovog stila i to je dobar deo njegovog stila, ali u ova dva albuma kao da je uspešnije kombinovao tu svoju osobenost sa efikasnim guranjem radnje ka njenom cilju. U Stojanovićevom stilu kreiranja priče prepoznaju se i uticaji nekih svetskih scenarističkih veličina, tako, na primjer, građenje sveta sa obiljem mitoloških elemenata i referenciji zajedno sa okultnim i misterioznim podsjećaju bar mene na Majka Mignolu, dok bajkovita atmosfera sa snovitim prelivima daje neki šmek Nila Gejmana. Uticaji koji se primećuju se ne završavaju sa ova dva imena, ali neću više da ih pominjem i da ih nabrajam, jer na kraju krajeva Stojanovićeve rečenice su samo njegove. Niko drugi ih ne piše tako oštro i tako ritmično od domaćih scenarista kao on, a njegovo kovanje u dijalozima postaje sve veštije sa svakim novim albumom. Svaka preporuka od mene za Vekovnike, ne samo za ovaj integral, već i za serijal uopšte. Izuzetno mi je drago što izlaze ovi integrali, jer nisam čitao ove albume onda kada su originalno izlazili, osim prvog koji je bio objavljivan i u Zabavniku, a kada sam se zainteresovao malo za ovu tematiku, postalo je dosta teško naći neke brojeve, tako da su ovi integrali savršena prilika da se ispravi propušteno. To bi bilo to, kao i uvek, vidimo se u komentarima i ja vas pozdravljam do sledećeg videa.